Դեմ başlamışanın heja disapiden gu basen davuyen peş berüyene. İrodis hemeçen den gu basen dorayzit khane peş bine. Tespeke da emberi xabıdın berba Avrupa'ya taybeti devleta Fransiyaya. Lekidere komburnek jaliya rexstina graf hatte derbaskırın, harusajı kidere nuner millet ezidi berjdar bune. Tomerian bejin kudovi komburne da basa ezdiya, basa komkuje ezdiya sala 2014 hatiye kırın. Berdarvan jî ji rexstina ezdiya yektiya ezdiyan Fransiyaya bun, bi serokatiya Brez Vitali Nabiev ke jî bi rêya telefonê îro wê tevî me be û bersiva pirsê me bide. Keke Vitaliyon xêr hatin ser Laliş TV, em destpêkê de hinekî bes bikin ka gelo ew çi rêxistin bû, çi kombûn bû, ku hatibû derbaskirin û tomerî mijara wî kombûnî çi bû? Rojava bixêr, gelê xwîş ku birê delal, kek Temûr hetanê min bersiva pirsa te bide. Ez dixwazim bi navê Yektiya Êzidê Fransayê koma Laliş TV û temaşevanê Laliş TV silav bikim. Çimaya ser pirsa ve sê beşê vê pirsê bersîvê hene. Pêşiya tevê hûn dizanin ku vê salê sala 2024 deseliya salvegera jenosîda Şengalê ye. û Yektiya Êzidê Fransayê piştî vê jenosîdê sala 2014 da û taybet sala 2015 da xewetekî mezin dest pê kir ji bo naskirina vê jenosîdê. Piştî xeweta me sala 2016 û dîsa çend saziyên dinê saziyên Fransî 2016 Parlamentoya Fransayê ya jî Senata Fransayê pêşniyarek da devletê û bi yek deng pêşniyar heta qabûlkirinê ku jenosîda Êzidê bê qabûlkirinê naskirinê devleta Fransayê da li çend pirsgirêk çêbûn çimkî serî de hinek tişt nerasthatine nivîsarê taybet Êzidî dihatine dîtinê çawa beşekî ji miletê Kurd. Ez rêzê digirim ji miletê Kurd re û em pir qadirê miletê Kurd digirin li Êzidî ne Kurdin. Ji ber vê yekê em ser vê jî xebitîn ku ev jenosîd bê naskirinê çawa jenosîda miletê Êzidî. û piştî vê 2017 da netêkiliya xwe çêkir sazîkî herî mezin ya civîya Ewropê ya civîdê Fransayê navê vê sazî Krîf e û bi destê serokê vê saziyê û ji destê serokê vê dewletê hingê serokê dewletê Fransa Hollande bû me xelatek stand xelatek kîjan jî digot ku miletê civû li gel miletê Êzidî ye 2017 qavimî û piştî gava heftê meha cotmehê hûn dizanin Hemasê dijî êrişekî mezir ser dewleta Îsraîlê kir. Dîsa ji vê saziyê sazî Krîfê têkiliyê me hemikî hebû û me civînek çêkir vana got bi rastî jî neka em zêde fehm dikin yanê miletê Êzidî çi dît ji destê Daişê ji destê wan îslamîsta çimkî ev roj heta serê me jî. û vana tiştekî yasa ji me re got çimkî her sal civînê mezin çêdikin wan civîna da bijim serokê bijim serokê saziya endamê parlamentoyê endamê senatê rojnamevan siyaset me hazirin û wana got em ê bijin vê civînê de dikarin çawa êvarînekê ji bo Êzidiya çêkin û bijim saetek di du sê û dikarin ser kul û derdê xwe biaxivin û vê derê merivê yasa vê hezir bin kîjan jî dikarin alîkarî bidin eve û hemikî me tişta qebûl kir û bijim 24 meha mijdarê ev civîna çêbû ev civîna ji bo Êzidiya bi rastî jî vê derê pir cemaet hezir bû ji hemû bijim siyasetmedar ji hemû partî Fransayê rojnamewarin hezir bûn debatekî û dîskûsiyekî mezin çêbû ser van pirsa û ser pirsa naskirina jenosîdê dîsa senatorekî navê wê Natalî Gulê kar dike karekî mezin dike ji bo naskirina vê jenosîdê têkiliya me ji rejiyayê û bijim 24 meha mijdarê gava ev civîn çêbû ser van pirsa jî em axivîn û wekî xwedê hez kir wedekî kin de Fransayê de vê jenosîda miletê Êzidî bê naskirinê çawa jenosîda miletê Êzidî
و دیسا جاره که دوباره دکم چمای سر نسکرن جنوسید چمکی او نتشته که حسا بجم واقعی جنوسید ارمنی حتی نسکرن به دولت دا جنوسید 1915 دا چه بو نسکرن چه بو 1996 و 97 بو یعنی 8 سال لازم بو که جنوسید به نسکرنه فرانسه ده از بارم که واده که کنده اف چه با چمکی بجم مگاوی مزن دیویدیه مجبین مزن چی کریا سروکتیا بازار پاریس ده هیکل دانیش بو نسکرن جنوسید یعنی هیکل گا ببره بو نه عراق بو جی که دتنه بو تازه دولت فرانسه ده هیکل جنوسید ازده چه بو یعنی ما اف گاو ادی اویتنه ما حتی روجایی روجتکیلی خوانده می دولت را بجم پارلمنتو و سینات را تکیل مهیه و بجن خوات دچه و نکا مایت هنه سروک دولت او پرستاجی سروی پرستاجی ما خوین و جوینی ده 24 ماه مجدار و سازیا کریفه ده سروی پرستاجی خوین بجن نونیر سروک دولت جوی داری حاضر بون و وکی خود ده هست کر و ده که کند بجن جوینی ما جوان را چید به و بجم دنگی ما و بگن سروک دولت وکی خود اسکر و دکی کنده و برسمی دولت فرانسه ده جنوسید یا بین اسکرین بله که ویتالی کلبت بیشتر راستی جوان دامن خلاصی هم دبینن که تفکر ملت ناسیه دا کارو خبات کله کی پیش دچن و همه گلک جراج هم دبینن که رخصنن ماین که تفکر دای پارتیا کردانه قوات کردانه هماست خازن او مجارا کمکوجه بکشن بر بخا وش دا خافتنا خدا گوت و کی کمکوجیا ازیا دمکی لفرانسیا اتونو ویسار سر ملت کرد البته او کماسیه و امتخاز رازبونا خواه بینن بناوی کارو خباتی کوانه اشتیا کمکوجیا کردا یعنی سابه ناس کرن بالکو او کمکوجیا ملت ازیدی بو و پیش روزه ده البته چه دیسا گاو پلان و پروژه هنه کونه باوجن و چه خبات های کوه بکرن بنا ناس کرن کمکوجیا ازیا لدولت فرانسیه و دیسا تشتکی پرگرین که متخذیده کرا کش بوی کم کرنه وان آگاهی دلیل و اثباتا یکتی ازی فرانسه تکیلیا خود شکر سازی اووکات فرانسی نووی سازی اووکات بسینور اووکات سولیدره و بجام جوان را چون یونان و وان را چون عراق جوان را چون آلمانیا و فرانسه دا دیسا پر خواته که مزن چکر سرطوف کرن آغایش وان کچکا که جان جی دست دایش در کتن و ام بهارن که سر اساس وان دلیل و اثباتا و جنوسید ازدیا بین اسکرین نکتن دولت فرانسه دولت دنداجی که داره نهات ناسکرینه و پرسا هری گرین که و کو بر پرسیار و جنوسید جوا خو بدن بر به قانون دولت فرانسه به یعنی دولت کیدن گلکس پاس خاطره بله گلک رازنه برز ویتال راستیجی کارو خباتاوه گلکی لازم هاتی کر هاتیه بونا ملت ازیدی بل تماشانن هجا راستیجی هم دبینن که رخصنن ازیه هنه آوروپایی و دولتن ماین که برسه ملایتی پیشداتینن تایبتی تفکرتایی کمکوژه سال 2014. جه فرانسیه هم بری خوابدن بر روسیه که در دیسا رخصنه که ازیه باجار سانک پتربورگه کمبونه که دا برجدار بو هرساجی کلتورا ملت ازیدی نشان کرد. اما ایرو آخافتنا خواه چه بکن تاوی شیخ عمر که جی یک جره بری وی رخصنیه که عمر هون سرخطنه می بخواسته هنه که بحثا تومری رخصنه وب کرا می بخواسته هون بیجن کینگ رخصن هاتی آوا کرن سرچه اساسی و تایبتی او چه کمبون بو که چند روش پیش دالش سانک پتربورگ هاته در باز کرن که در هرساجی ملت ازیدی برجدار ببون روزات بخیر تیمور بریمن سلام من همیارا که بداره آمده که ببینه بی پروگرامه و ساجی خدمتکار لالش تیوی را برای توقعستان نزیسته و درنه و که اون بی درجه دتنه در باز کنه ده و دنگی من دیگی نه همیاده بون ارگانیزاسیونه اول سالی که پیش ده مده چه کرنه ده و رسمی حتی قبول کرده ولایت روسیه ده باجار سان پتربورگ تف مالا همو ملتا سانت پتربورگ یعنی زمان ورشته گفتن دوم ناتانالیست سانت پتربورگا متوانا
داینستاندن دکن و خوات دکن و رسمی هاتن قبول کرنه دا چند ملت ازدی به دین ملک شرفدین و داره خوخا چار ملتن تب که کارو خوات کرنه دا و نوان ششت چار ملت دا دی ملت ازدی جی هیا نتا وی ارگانیزاسیون وکی ازدی بین ناس کرنه دا وقتا که داره ام توف بنجی تف سروکی ملت دن ام وانارا هرگاو دویجن یعنی ازدی کنه و چه ملتی نه قانون ما وسش ام نه ادامه ناز دکن که نظام بو ناکا ادا زانن ادا ازدی چند ملت هیا به دین ملک شرفدین هفته که پیش داجی مدا در باز کرنه درجه مثلا پروگرام ماجی وی روژی مدانی سرده یعنی قانون ازدیا و داری حاضر بون بر پرسیار ملت دنجی حاضر بون مساجی خواه سرو که مالا همون ملتا سان پتربورگ دا وی داری حاضر بو ما وانا را گرد دا شروع بکردن دا و دیروکا خواه اساس ازدیا قرار ما ازدی چه ملته سچ زمان خبر داده ما گش وانا را هور دا شروع بکردن دا گش دا نشان کردن دا دفتر خو چه یعنی روسیه دا هیا ما وانا را دفتر ازدیا دا نشان کردن پیرا ام در باز سر دیروکا ازدیا بودن ام دیسا جناکات گریداینه تب خواته کی وکی سانت پتربورگ دا مرا بدن مجال هگیم بکار بن چکن مالا ازدیا کدر ازدی بکار بن تو بن و درجه خوب بدن در باز کرنه دا خدا روش بینه نیت دلمه گش بینه سری دا برا شو بکر فقیر دا چی وبه وکی و تکلیف کر سر وی پروگرامه سلام دیسا جی همیارا از دیخان شرق وطن شام به خیر و خوشیده بله گلک رازنه برزومر برای سرکفتن اتخاذن و هیویدارم که پیش روش ده کارو رای خستنا مالایزیا لباجر سانت پتربورگ زده و پیش هرم. تماشانن هجاج باجر سانت پتربورگ دولت روسیه ام بر خابدن بر عراق. ام بیشن کود سروجن در باز بیدال دولت عراق چند کمبون سمینار هاتنه در باز کردن سرپرسگری کاشنگاله. تایبتی دما کمبون و سمینار هروساجی باسا باجدا و گراندنا پنبرن ازدی هاته بلند کرن. و ده آخافتنا یانجی کمبون دا و گوتو بیش کرنه داجی گلک جرا حاضر بون همه وزیرت پاراستنه وزیرت سپورت وزیرت پاراستنه مافه جن و زاروکان و همه دولت عراق جی جفو که دا پیش داتینه که پنبرن ازدیا دمکی نزیک باجدا بزورن سرمال و ملکین خان بل تماشانن هجا تو مریم دبینن راسته جی پروگرسن باش هنه پیش دا چونه کی باش هه بونا ملت ازدی که هر رخستنه کی دولتن باشخه بونا مافه ازدیا بونا خایکرنا مافه ازدیا و تایبتی ناسکرنا کنکوژه ازدیا کار بکه پیش روش دا راسته جی امتکارن ببینن که پروسسن گله کی باش بونا تومری ملت و پیش دا بین و ام راسته جی دبینن جه فرانسیا یا روسیا یا و عراق رخصتن باشخه بالا خداتین سروان پرسان. اونا را گش کارا سرکفتن خازن و ویدارن کدام کی نزدیک ام پاسا سرکفتن ازدخانه بکن. ببینن توی ما اتانی جاری کی ماین.